Jesu. If you've been studying the lesson this week, last week we talked about Paul. And one of the things Paul always talked about, he wants to be with Jesus. You want to be with Jesus? But Paul also says, while I want to be with Jesus, it's to your benefit that I labor with you. Would you say amen? So while we wait for Jesus, let us labor together in prayer. But before we begin, that today is the National Day of Mourning for that terrorist attack in Bondi Beach. So we're going to take a minute of silence to remember the victims, but also the families that were impacted. And the reason why this is important is because everyone all over Australia, all faith backgrounds, are all coming together to set aside a minute. Now we worship a God that loves. Would you say amen? We also worship a God that cares. Would you say amen? Because the Bible tells us that Jesus weeps. So as we take this time now, this 1 minute, let us remember, let's think about those people that lost their lives, but also the sacrifice of Jesus for us, and also the work that's to be taken to the world. So let us take this minute of silence. Amen. All right, welcome once again. This is our Team 7, day 8 of our 10 days of prayer. Well, we're going to open up with the first song being Sweet Jesus. And when you think of the word Sweet Jesus, it brings us to that verse, to be salt. Did you know when you taste the salt, it makes you thirsty? And how should we thirst? We should thirst for the Holy Spirit or the living water. So let us all sing together the song, Sweet Jesus.
Is this so? This train? Yes, this train. If you want to be on this train, the best seats are at the front of the train. Would you say amen? If you say amen, start moving to the front. This train, let's go. This train is going to
sala ma le manongi manta mo fie o le nanamu whale hanga o le osi ngā taulanga o tangata le atua. Can you say amen? Amen. Mako te ofo alofa ma mako whakalofa whawhei roai i le paia ma walunga o le awhia o popo i le ngeia fiafi. Ka alofa lava. Ua maka ka maali'i lau whamua ma ele sā o le atua. Ua o lele ua mofo ia sua ma uololu. Pa ia ma uolunga o Samoa ma popo i le yasa. Ka kou mori ma winga le anga le lei ma le alofa o le atua. Whai mai le kua ia mose. Sau se e sila ma e mai moa i le mu. Ma o kauko ai o kamao apele amo isa ako mai a koko. Inga ia whainu la kokofu. Ai kaua o le maai. Ai ekele soko ia. Ai whai mai le kua ia Yosua. Kula ia i ngā soko ia aku. Le vai kafe o yori kanga ma a baku le mu o le fulfulanga. Whaopo ia i le mu o le. Can you say amen? Amen. Yosua ron ka o mua ron whai koe whiku. Kau inga ia whamalosi ma ia makua loko ke le namu. Ia ana e whai e kusa ma le kula whongo. Nga whai atu ai mose na au ia te oe. Ina ia awange e ese le kuka makau po le kuka o mabani. Inga ia manguia ai oe i mea uma e te anu. Ka koke kari kongu whakasi ma le whakuakua e maaku le so o le akua sa whaloa loa o ngā ao anga le lei. Ua hape ai ma le manguia whaiwa o whilima o anga ka ngaka o ka ngaka ka puai o ka ngaka whakanikani mo le kua. Whawhikai le kua le tanga. O langa pule whasoifua i le pule ko, ma langa pule whaaloana. A lea ua maua lunga le awinga o le masinga. Ia i la kou ua filifilia ma kou fia i le kua. La kou ke ia la kaku ke kālesia. Langi maa le soifua lau le leo i paia maua lunga o le kālesia. Ma i oma i ku ke kele, ma oma i ku kaulangi. A maka mai maunga ke kele. Se ia pa ia maumai. Le soifua la mama le soifua kuloi. O ngai o kako a inga. O uo ma au mea mamai. Uo lako wafifi o mai le neifia. I ia le akua. O kamakau ma kamasā o le langa. O i lako ia ua ka ua o kapu mai singa o le kala le lei. O mua au whalele o kala le nei nā kou ke le langi le uwha le kanga i whanga i le wākekea. A wā se manguia mō ka ngaka whakarikari o le kua. O le awhiawhi le gei, ua ko fia ma filifilia e le kua. Langa au ngā whaife au. Le susunga i le whawhi ngaina i a Mose Herod. O ia lea ua kusi a au iai le kua. E whaasoa i ngā mai langa ka monga fola. Lea kua whamanguia i la rusunga i whawhia ngainga wāre whaasoa inga. O langa ka monga fola i le awhiawhi. Fo inga i lea kua le mau ma le kamau a inga wha le langi. Alu ma le mama le upo le kala le lei maua mi a nganga. Au wā le mālo lea kua. Lea kua o le langi whaasa o loko le kapua inga ma le osi ngā kaulanga au. I lingi mai i loa nganga pa ia. I ngā ia sau inga ai mako uma. Mako whaia le ngei kapua inga ia nganga ma le whamau. I ngā ia mako maua le loko le leri le loko fia. O le loko oli le loko whawhikai. A koa ma le loko e mama. Mako ke wawa ai a kuai. I loa malu ma le Can you say amen? Amen. Ua filifilia le pese lua se lau, le masfu. Ka auke, ka kala i mai i sa minga mamai, ma le silisi ese le. Ka mangu yele a kuela tako.
toi poto mai. Mātou te whaawa wina. Le leipo kalame tāua. I tuina tunai mātou o malamu I o awa. Whawhetai li soifonu ia lau au whawhi au. Male ai. Ai maise o lau e kālesia I o na vāenga I fia o a fia li nefia. Ai mese fo I o na ia mātou a ina asiasi mai. Mai rātou o malama mātou ta wa I nefia. Le tua mātou te tāra whakitoa. E whi aura nea whiawhi wa e tō whia ai. Lau au na whai whi au. Nā te whaasoa ina mai na nuia mai mātou. Ia I ai o na wāmani nei. Ma lau whaasinonga. Ia lana saniunina. Ina ia mawhai o na mātou. Tau lai atua I pēr ia te oile atua. Whamanuia mai a te mātou o marama nei a whia. Whaatasi atu ia I rātou kua le whaatasi mai. Ai e iei mana o roa nana mai. Mātou te taurea o I mātou o tana tana sala ma vai I le ora kanei. Mātou la whai atu o mātou ora ia te oe. Ta ina I mātou. Se ia mātou whaatamuina nei. Saunina nei a whia whia mai a te oe. Whamanuia mai. Whaatasi mai. I lo lava suafa Yesu. Amen.
whaiua whamamuia lo whaponga ile pese o rana whai pese ia awa te amene i whapeane i ia o ele tua Pātai le awanua mwhai o no maua tātou te whasoa i le awhiawhi nei Pātai koe sunga i koe ina ma whawhiwa inga e aini al te tununga i a o whamamuia le tua i le kalesia o tātou whoi ai ia i le amatanga mainga o le nei se furu aso o tāna se iau mai lava i le awhiawhi nei to e tasi lava tō ia o na mai a foi le sa pati tātou whamana o se pia ma nei a leo te wapa i ato le tu mauare o whonga whiawhia o tātou kalesia ia ma nei a ten i ia le tua o le pe te laila o whio le tua whawhonga o tangata mo mātou whanongo pe se ano whirongana a mātou iai i le fui a whiawhi ma le sifuru aso o tāpasanga. Ina ia whaupena i ai kia o tangata mai mātou umalama mo la ngā wera. Ai si o ngā mea uma o le sauhia i mātou mo le aso e koe fo i whaanua mai ai. I lo lawa suafa Iesu. Amen. O le alapa i lo noa i tonu o le manu nei i a le autu atoa o le waiasu sa tatalo. E pei o na whefoi ai o na tangata i lau ele malau whanua o le atua. O le upu e tasi o le whaasa o lotu. E mo whae o na maa ai pito e mua o lo i aini manu onga. E le ngata mwhai o na tātou maa ai i le pito la aua le atue ala i ngona ngana pa ia mana ngā mwenu mana. E whonina mai o i ai se tuta ia o i ai se whale tonu e whainata ai o na minoi le ngā mwena mamana o le nganga o le atua i tonu o le tangata. Ai le taimi fwoi e tasi o lo i ai le kamawhai la le tangata i le mawhai o na saua ngai ai i a Iesu ma maila na moma. Ina i mawhai o na matu i a Iesu i a ai wha sa o loto na ia. Mai a o i na sa o loto uma pito i e mua sa o loto le a fio ato le a nganga pa ia o le atua e tonu i a tiao. Wa sa o loto fo i ta ua ina ia wha o whale mai le nganga o le atua. Ma ve ese vae na mamafa o le soifuanga. Ma ve ese ni o tātou maimaina o le soifuanga. O na tātou sa o loto foi lea ina ua sa o loto mai lea nganga o le atua i tonu i a te tātou. A wā e le whaingofia e le tiute ma le pito la aua le atua o loo ia taunga veina. E peilama o no whairoa e taimi o sola. E whawhkai ai ni le tua i le taulanga na ia saunia. Ma whawtalanga le tuspaia o a fio atu o ia o lo tu le tu tau o le nofari o le tua o ia whaile whaima o le whautua. E peo na whaingoa i la apostolo loma e vangu whai upe tolu se funu manwha. A o le nganga whoi leo le tua e peo na whetalai e su i na mamaliu atu o na whatu a maua le i tātou. Pe a mawhai o nā lese atu o Iesu. Lera o iai na tu o le se funu aso o tausanga i tau amatanga o nei foi tausanga. I nei mawhai o na whasa o loto le nganga o le atu e ufale maima ufale atu. Ai o tātou tā pena foi tātou se angai atu i le atua. E a te sea maena uma o le soifuanga. Ai e sa o loto foi tātou e mafuta whaitasi. E ale te te ina mamana o le anana pa ia o le atua. Whautuina i a le awhiawhi nei le polo na mangu. I le autu whape nei, love our family of faith as Jesus does. Tātou marunofa i a ina o le whatuatua i a peifoi o Iesu. E a Iesu. E le toi tau whamatala ina.
Awa e Roma e sikofia de ngā ruenga Yesu. Na ia whamarolo I mai. Na ia tali mana onga o tangata tai tōtasi. Na ia tutuli ese te monu. Na ia whasa o loto I tangata o I eisa se tianga o le soifuanga. Mai whape nā, mai na o lava I lunga o le sātau. Ina ua alanga mawhai loa mai e le Evangelia Ioane. Awa o whape lava o nā no whamai o le atua I le nakalani. Wa ia o mai aino nā rupere tō tasi. Ina ia le whano se tasi e whātua ia teia. A ia mongo le ona e whapamaru. Ina mai tau man wa ai I le whiau le awhia while nei. E pei lava o na whaau tū tātou te ia tātou anu lofa I a ina taitasi o le whātua e pei whai o na whai e Yesu. I le mai tau man wa ai le tau a whianga ma tau whainga o le whiau o le pōle nei e ma whai o na o whāpuina whape nei o se ma ainga I kutonu o le ainga o le atua I na uasa o loto le ananga o le atua I kutonu o soifuanga o lua I tangata o le uai e kāresia ma uasa o loto fui o lātou o langa. Mai a ola I na sa o loto o langa o tangata o le kāresia. E ara I le sa o loto ma o lea o ufale atua I le ananga pa I o le atua a wae peko le whai mai whaktalanga le apostolo Paulu I le tusi I Korinito. O tō tino o le maru o le ananga pa ia o le atua ia. Mai e tau o na tātou whaia le mesi. Ina ia aua nei tuta I aile ngā ruenga mamana o le atua. Awa o le taimi lava I whaaleanga I tātou le maru o le atua o tātou tino se tulo o lono winga. Wa mata foi o na tauto ai ma le mama le sautonga. Ele anganga pa I o le atua I totonu ia te tātou. Au se whainga pupu lea ma se whainga ata maile nei. I le amatanga ma le mai tau I le tūlanga o le fusia whatasi. O le kāresia e ala I le ngāruenga mamana o le anganga pa I o le atua. Ka whai e te mai tau mai e tāu whimauina le atua le whiau e po nei. Tātou alolofa I a ina o le whātua. E lepo whaapea mai le atu o le awhiawhina I o tātou anu whaatu I a ina I whafu atu le whaatu tua e le ai. Nāko le liko mua le e te tau o le whaamanei. E te tau o le whaamata mōwhi. O le liko lea o le kālesia. Mafuanga nai mafuanga tātou whaaloina I a le upuai whiau o le pōku se kuaso nei. A o ina maua e o tau le mana o le angang pa I o le atua. O na moli maulea o tau I tutonu o Yerusalema, o Samaria ma Iudaia, whātua a o tua I taratu le pā. Mai tā ua rā I a whiau le awhiawhiri nei. A whai o le tangata e tere whiawhia I le mafuta whatasi o le kāresia. O atu tau o na toe ki mata le pēr. Ma toe whitutu na I muniau pe upo le atunu. Ai a pēa oe o se tangata o whasa o loto ina I le ananga pa ia o le atua. Ma pēa I oe o se tangata e rangulangu mālosi. Ma mafuta whatasi o se kāresia a le atua. Tā tote wāwa ai pā whai nā maina o tuspaia. O na suere o na tuspaia. I le tuso ngā wenga lona mtale koe Ia, o na amata lea o na e silasila I le whaiupu e whāsifu matasi. Se ia o atu lava I le whaiupu e whāsifu manenua. Ai se o tātou wawa I le whaiupu e whāsifu matasi. Tuso ngā wenga mtale koe Ia, e no whaitawina. O na papatiso ina lea o e na talia la na upu ma le whiawhia. O le aso fōi mo whao popo I na ai te tō wafe o tangata. O pesini pe whape whea o na whao popo le numero te le.
Ai pe lama no whai wā tu tei kosola. E le ngata o le au tū i o tātou a rofai a ina o le kālesia. Ai o le ata wa aia lea o se kālesia. Ua iai le sauro tona o le ngā luena mo mana o le ngana pa i o le atua. Ma ua fusia i la tau le fusi o le arofa. Mai a o ina fusia i la tau le fusi o le arofa. E mopa i la tau le whero whanu. Ona mai tau mai lea i whafo mai, i whafo atu. Oka se kālesia. Ina mafuta whatasi mai a ngana pa i o le atua. Ma ua lapa lea mātatoe e la unga atu i whafo atu le pālea. Pe ao ina mātua nganua e maloto no toile na ngana le ngana pa i o le atua i le kālesia. O na tātou mai tauina lea o se kumera ma se tūlanga e whaopopo pea o le kālesia a loki sini. I lea taipi ma lea taipi e sea a wāwha e mai tau maita ngata o se kālesia e le ngata e māfuta whatasi ma lea ngana pa i o le atua a o se kālesia foi e kusia i le rofa. Ona le whaitarea ona a pe tātou maso. E peo le whakatalanga ale mau ona whapopo mai e lea. O le kālesia o se numero tele. Te ama tōna. A o le uinga foi lea mo le kālesia. Whai mai le whakatalanga a e le na waita. Pe a o ino whaalia lea no whatu no kariso i upu mga ngana o le alfa tuatua o le asusu atu lea mana malama ia i lātou e o loo i le pōli uli o na avea i leo i lātou o li tangata e vili i le tua ma mata foi o na whaarolo atu o lātou foi lima o te Efeso Swani mo i lātou o e mana ulia Efeso Swani. Mai o se ata pito sile o na tāua moe. E te tau ai o na tātou mana o mia keriso. Ina i mawhai o na whaua uina le fusia lea. O le kālesia. E ana i le ofa ma le whiare whanu. E le whai ngō whie. Mai e te whiu fo Jesu e se kālesia. A le atua. E mānei atu lama lau ai a Ianuari e tāte se mo le mānei. E te whiu e sua se kālesia e matagofia atu ai a Ianuari. E umā se tepi e te sema, o la lava e matagofia. Ai o mana onga le atu pito le mafuanga le na mafuai o na mai. Le autu o le whaafonga e a mataina a kuenga mano tātou malawina i le nei whaitau sa. A o le whasa o loto i tātou e le anana pa ia o le atua. O le ale pine o le a mānei atu e ani anuari se ia umate se mo mānei. Ai le eise si e wha mānei e ina le mea lea. E le no whai e so mārosi. E le mawhai a whoi e se pikola awa le whai whiaua no whantua. E le mawhai a whoi e se pikola awa toi ina. E le mawhai a whoi e se pikola awa se muta ngā ruema. Nā o le atua tātou te muna mia. Nau te muna o e tūni sei tāwai lawa tātou pese lea o te muna mia. Pana ina upo tātou pese lea. O lau te tamo lea i le tua i le fiafi nei. O la tātou ki tamo whai whātasi lea i le tua. Langa e le ma whai o na tupu le ngā ruenga le tua e le ma whai whoi o na maupopo le kālesia le tua. E le ma whai whoi o na moa e nofo whēanwhani ma le fosia i le rofa. Pe a whai au noa ma Jesu. Nau te muna o e te nofo lapa ma e usulina pese lea tā mai. Tā koku tāno whātasi lea i le tua i le awhiawhi nei. Tā koku te muna o mia pēra no ia. Mama o mia
Fōringa no na lua o le kalesia. I le loto I whare lava ia o le kalesia, ma fusia I le alofa mo o nga ia. O le atua ma le tau amatanga o le ngā ruenga I le nei fwoi tausanga, e tusa ai ma le siku aso o tausanga. E te mawaina I le whai uku e whāsiku ma le lua. Whai mai fōringa wa aia o le kalesia I lo mo fusia I le alofa. Ua tu mau pea I la tau I le mutakuku o le au apostolo, ma le mafuta whātasi, ma le tofu tofuina o le areto, ma ngā tau tau. Ma nei e. O se kalesia, wa mautu wai le nofuanga o le anana pa ia o le atua. O se kalesia wa mai le tapa man whanau man tina man whanau. O se kalesia wa mai le aina. O se kalesia wa mai aina taitasi o le kalesia. E le mata o lātou tū mau le whātuatua. A o lātou fia fo I e mafuta whātasi. Wa ai whātasi. Ua tatamu whātasi. So se kalesia. Ele disi atu e o nei. Ele disi ya. E te taua o na iese tangata o se kalesia e wa ai ku. Au le mānaia I o fōringa I o le kalesia I le mua I e kalesia. Le taimi na matu a loto I whaile a nana pa ia o le atua I loto o tangata teito tasi. O le kalesia whai mai whaptaranga e le ngata o lātou tū mau pēr. Ai wai aile na mona o le mafuta whatasi mo whai matao na o ese atu. Ai o fwoi lawa I o lātou mea ai o tofi whatasi a lātou mea ai wa ai whatasi. Wa sau lesi male e lengi, wa sau lesi male nuanesi, wa sau lesi male aliani, wa sau lesi male whāwhai, wa sau lesi male bisumu. Wa tu whatasi o lātou ai whatasi. A uma o na lātou ai whatasi o lātou talo fwoi I le tua. Ese le mānei o le kalesia I loko I sipi. Ta hao I mai taurina I fōringa ia. E te tausiaki o na tangata. La kalawina na o le autumu o le whenau o le awhia whinei. E au na lofa I tonu o le kalesia I aina taitasi o le whātuatua. Te tausiaki aina o le kalesia. Awa ni e tusikusilima a mea o le whātuwhai. Awa e te tusikusilima a mea I sawe tōna I le ese mea ai. Le ai. O mauna nā. O la mona o whāwhauina I le tausanga nei, lua awhe mono, pe sawe le ese mea ai, o le kalesia o whetausi ai, a wako sa o loko ele ngā ruenga le anana pa ia o le atua I o le tangata. E le mai tau mea ai. Pai mai whautaranga I whai uku, e whaasiku man wha. Ua whātasia fwoi e, ua whātuatua o malama. Ua tuku tele, a lātou mea malama. Fōringa I o le kalesia, e minoi ai le ngā ruenga le ngā pa I o le atua. O fōringa I o le kalesia, e whetausiaki le alofa. O fōringa I o le kalesia e ai le nofo whealofanu. O fōringa I o le kalesia o roto rotoi ai le ngā ruenga le ngā pa o le atua taito atasi. E whetausiaki o na tangata. E whamārosi le tasi I le isi. A vai le tasi o whātui lunga le tasi. A pau le tasi o whamārosi ai le tasi.
O le ngā kuenga whawhatasi ngā o le ngā whenua ono moe. Ia tātou ola sa o roto e fia e ngā lua e mōle whina ngalo le atua. Whai mele whamtaranga whamawina. E te tau i ta ngā ta uma o na whapempere i le arofa. Whatumuri ai roto le ngā apostolo ina umu vaere fio ifo le ngā maia. Mai te tau o na ngātou ngā ngai ruma. Mame na ngā ruma le usi ustai. I le polo inga fōu. E pēo no whēta rai Jesu. Le yoane na mtau koe suma tonu whai o koe tonu suma whā. O le polo inga fōu whai le nei o te tui nā tuai a te o tau. I o tau whea whani. Wha pēo no o whātu i a te o tau. I a o tau whea whani. O le mea namale e noa ai e tangata umalama o so o tau. Pea o tau whea whani. Mafuanga nai mafuai o na tātou mai tauina le whapoponga o le kālesia. O na mama aia e tangata le kālesia u whatumuria i a nana le. E ata mai e sa o roto lana ata. Le to iai se mea no ti ai. E pupula mai e mānei ana na pupula e sa roto. E leo iai se mea pupole ai a mea teo e umena i e se si whapea mai o e mana tua fo e mea na e whai mai. Ai le kālesia e sa roto o na tangata. O se kālesia e fusia i le whea whangi o wā e pei po Jesu. Mānei ia o te muna o tūni sei tā me pese lea o tātou kuri le te tano i lea whia whine. A wā lea tala lea tātou te muna uia i tono le kālesia o le māwhuta whātasi. No nofo whea whangi o na tangata. Ai a whai o a whai o oe o le tangata o le kālesia e tere fia e māwhuta i taimi o mawhtanga le kālesia. Koe mako whau. E leo se mea le leile nā i le mawhtanga le kālesia. A whai o oe o le tina e tere fia e māwhuta i mawhtanga tina o mai tai. Koe mako whau. Te tālo i le tua i a whasa o loto oe mai o la ngona whapito nā. Te tālo i le tua i a whasa o loto oe mai o la ngona whamawalunga nā. Ai a vea oe o se tina o se tamaitai. E la ngona sua i matanga ruenga a tina o tamaitai o nei tau sa. O na mai tau ina leo se matanga ruenga mānuia o mānei. A whai o se sui o le kālesia e te le fia e māwhuta i mawhtanga le kālesia e o lama i ngā ruenga whātini. O tāno i le tua i whasa roto oe le nena. Ia whamangamo ai oe e le tua. Ia whamamā ai oe e le tua. E ala i tāno pese whātasi i le pese leo tāno. Sua mai oe le tua. Lea se meo whale i tonu mai. Mai le nātau sanga si au mai lama i le pōnei. Tāno le tua i e whamamā. Ai e whamamā tātou o ngana ngāna. Sua mai.
kalesia ale atua. Mai ke le mona I foi se mawhanawhana o le tāpua inga I le atua. A ese le mānei o wa inga whairu nei woi. I le foi upu e whāsifu ma le lima. E o I le foi upu e whāsifu ma le whitu. O momo onga ia manonga ia o le kalesia pe a whai e te whaitawina whai upu e whāsifu ma le lima. Se ia o I le whai upu e whāsifu ma le whitu. Te ese lona mānei. O whorina o le Saumatonga. O whawhanga o se kalesia o iai le whawhanga. Ao se ngā uenga whoi a le kalesia o matua ala ngona mataua ia te la tonga rofa. Wa le ai se masarosaro le tasi le isi. Wa tasi le nāmea o le mau e tonu o le kalesia le tua. E tau mate le tasi le tasi. E masarosaro le tasi I le tasi. E mānanga le whawsāngai mātāta. Ai u mai le tua e se fōni tala I whai. E ai le te tonuina. Au la mona nā e a fuai ona le manuia se kalesia po ngā wena le tua. E u mai le tua e minimo. E mānei a sanga ina mai tari e ai a u mai no le tua o ese le whaptaranga. Wa whai ai mui muinga. Wa whai ai tawa o le ranga ai. Awa o le mea nā le tuku I teini nei. Al mānei a lea o le vainga I le ruai e kalesia. E pei o na mai tauina I le whai upe whāsifu ma le lima, whāsifu ma le onu, whāsifu ma le whitu. Ke kalesia te roto nā tasi. Se kalesia ua ku whātasi o rātou mea tō tino ua le ai, se whāpeane o le tasi. A uma o na toi whāpoi mai lea. E o ai se tamai nai fitu loa ki pi mana mia e le kalesia. Ai te sau mai no I Europipa. Te sau ai te manawa I a me no mama. Ai e se nai fitu o. I se tamai nai fitu. Ao mea e whai o na mau. Ao nei mea titi mana I mea whatau wā e le mo whai ai o na e tu a wale nā wenga le tu. Ai ua e asa sa mamao mai la vai o. Ona le o iaiso te tonunga I le mawhtanga le kalesia. E te leo sa roto mai o na mona sa roto a toa. Ai e te whaia ma le mai tau le tangata I a toa. Ai whai mai le whakataranga I le whai koe whāsifu ma fitu oe. Ua rātou viviri atu I le tua, ma ua awhawhaina e le nuu mangama. Ua whaopopoina I le kalesia e le li I asa whaisoko, o e ua whaawhaina. Oi le whewhine, le kalesia le tua. E le ai asisi men whai o tātou whai en mene. O le alapa si tamai maana mai tasi tangata e me whai ona I furina. Ai ale au whatasi. E le mwhai. E leo me fita e leo me marosi. Ao le anganga o le atua I o nau mia. E whasa o loto ai tangata uma o le kalesia.
whapito ni nā. E whasa roto ai o maso sa longa a mea o ai le ungari, o ai le aina, o ai le whine, o ai le tina, o le whai au tara. E whasa roto ai oi mai o na ngona whapito. Tū pēre ngā mwego leto o tene tangata rei ei o tene anu ai. Whaitalia rā tau mo whatiru. A veesa mai oi o na ngona le ma na ngona le rangurangu. Ai nea fia fineu oi. Nā Iesu lava wheu whasa roto ina tātou. O mon tātou tāro, le tua na koe lava mātou te unamia. O mon tātou tāro, le tua sue mai. Ai ase mea e kasi a whaale tonu ai. Whamamaha. Whamanganoa. Ai o te muna o se tā mene pese lea tiu. Tātou te pese whātasi ai o tātou tāro kumpuri lea. Mona o ia anu mana. Iso lai ni. Nā o ia lea ni whai o na whaasau to ina oe mai o na mona e peo ni tāua. O na mona leanga ma na mona e toi laro ai o lotu o lea tua. Nā o Iesu lapa tātou te whai ai lea mona. Iso lai ni.
sia e ni tau sana la fino. Au mai ai o au. A watu lima o te tainga o le ngā ruenga. Au mai ai o painga. A watu ai a ina o le kāresia. E whisia whata si ai le sautonga e ale ngā ruenga mana o le ananga o le atu. E whisia ai le lofa ma le lofo whea whana. Ona le pini lea. Ona tātou wa aia le kāresia whanamia i le tua. Ala watu i le whepese. Mai mai mana ina mumuri. O tātou saurina i le whepese. fonga ma matu whanongo le tua i au la fionga ma te au i ponei. Se kalesia e mata mo fia e fisia i le alofa i no mawhasa o roto ina. E le ngā ruenga mamana anu lava ngā kuia.
Ma be se ai o mātou na ngona ma sausalo ma toi lalo o lau ngā kwena. E le tau matea o le ave ai lau ka le sia I loten sini nei. O se ka le sia e mānei e mamata ngofi e. Ai o le a ngai mai ai tangata whengaso ai. Ina wala tō mai tau mai o tangata. O tangata mo whauina I le ngana pa ia o le atua. Ma fusia I le alofa ma le nofo whea whani. Whamanuia o tangata I le pōnei. O lau e ka le sia. O lato soifua matatua ma le lauao sina sina. O le au tala wau se iau lava I alu mo whanawiti. Ia iei lau whanawiti. O maunga msa whiwhina. Ia tui nā tō lātu au mo mātou lima ia te oe le tue I lo au tamutaua iei rā te tonu. Ma e taitai ino pēa o tangata. So lātou sauri lau ngā gwena. Ai whape nāne tāpena pēna mi sauri uni mō loto e fōi whāua mai. Whamanuia koe tani watu ni pō neiro saunga le mū. Au taimi fo ia manolo ai ma whaia manolo ai tonu a ika I tō whanga manuena. Ia ai le alofa o lau whio e a mia ai a tai au le manuia. Fo I bere vi